الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. الحمد لله شارئ الضلال وشارئ الحرام والحلال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasangli tiban puji fa Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat tiban salam pa Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yarini sabyaun miyabot in waktu sin mudir sin Ma'had Moro al-Islami amuna Sheikh Muhaimin Shakili. Abya sin kita niyo in mudir yari resab din di isa ya subli niya in anak niya. So inshallah subhanahu wa ta'ala hadi ko ba matawagin guru sin kita niyo pakila ko na siya insa ni product sin Ma'had Moro al-Islami serta ka-graduate doon ha Ma'had Moro al-Islami. Habiyaon insa naghihinang dito ha Makkah al-Mukarramah sin course naghihinang dito ha Makkah al-Mukarramah safety officer. Sa every free time niya, siya magkato siya pa Masjidil Haram, manuntot ilmo ang mga masyaykh din ito. Biyato in kahantang sin ilmo, pangadjiun ta siya, hawak to atawakan uno-uno tampat diha gumi, pagkain kita niyo in ilmo, di malawa. Biyatin kahalgaan sin ilmo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah subhanahu wa ta'ala habiyaon itukbal ko pagurusin kita niyo in topic niya taming din hasihir jangki iban pasok sin mata. Falyatafaddal ma'ali al-mashkura. Syukran, jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muna mga kiaulungan sin Allah, amo hindi magbati laul, dahil haamuin magmaingat, pumati sin parkala pag-agama Islam, itukbal tanyo, inamuin pagsarang sukul, iwan pamudji fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin masi-masikitan niyo, yari yag kakabuhi anan niya, halawm ni'mat niya, para sa baban in kita nyo katan, halawm kasanyangan. Na was then dito hatto in amuin topic di sinasabot sin guro tanyo kaina, amuin al-wiqayatu minas sihri wal hasad wal ain. Amuin mga taming daing ha sihir, iban sin kajangki, iban sin ain, pasuk mata. Karena ini mga kiaulungan sin Allah, ini mataud-tuod nabin sana manusia, asabab sin amuin hinang kajaruhakaan ini. Dahil nga sabab to in topic ini bisaraun tanyo hadlaw ini, dahil nga amuin kitab Ibnul Qayyim rahimahullah, Zadul Ma'ad fi Huda Khairil Ibad. Kulang maglabi mga kiaulungan sin Allah, aun hangpo tiranan amuin hikataming sin anak apu Adam, dahil nga mga kajaruhakaan, sihir, jangki, iwan pasuk mata. Muna bisarahun tanyo in pag-ianong sihir. In sihir ini mga kiaulungan sin Allah, biyayta Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ha kitab niya Al-Kabair, as-sihru huwa ibaratun an uqadin wa qira'at wa nafasat yatawassal biha as-sahir ila al-idral bil mashhur. Amuin siya na doon nakahatiranan sin lubid, hukuton biyayan, atawa babasahon, atawa huyop-huyopon, in maksud sin magsisihir, amunain paaunon niya in kamudaratan, hatao na target niya, pakugdanan sin sihir-sihir niya yaon. Dahil nga sababyat to, laong Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, hati niya, pamin huma yuktal, aun na ring hayat to amuin sabab sin sihir na nawapat na siya. Wa minhu ma yumrid, aw na rin dito hatto amuin kiyugdan na sin sakit. Wa minhu ma yuzhibul aqal, hasawab sin sihir ini piagnganan, aw na amuin nalawain akal niya, narupang siya long ta. Wa minhu ma yujabul uqad, yani ta'alluqul insani bi ghairihi ta'allukan syadida. Hati niya intao di mabaya, di malasap hambuk tao, sa asawab sin sihirun niya intaw yaw na supaya amuin tumaallukin pangatayan atawa lumasa intao pahambuk tao sin lasa amuin nakalando tuod sihir yato. Wa minha ma yujabu sarf, yani insirafuhu min ghairihi insirafan kamila. Hati niya aun isab amuin pabungsihun niya, palayuun niya intao nagkakasilasa, nagahambuok, sabab sin sihir-sihir niya, lumayo inhang katao, daing hang katao amuin kialalasan niya sin nakauna. Nabiyat tuwing kajaruhakaan ini mga umat Islam, inni sin pag-ianong sihir. Fahuwa anwa, waliyazu billah, matao jinisan niya. Magpatilibon kita nyo din Allah subhanahu wa ta'ala, na sumagawa ini lakinna kullahu muharram wa qad tabarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, in katan amuin tirabusan sin sihir yato, inyat katan haram, di manjari hinangun intao magpakay sin ilmu sihir ini siksaun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin limipuas nang limipuasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way pamusog, way lamod uno-uno sin pag-aga marain doon hayan hakakahinang sihir, karena iniyan hiyaram sin sara mga umat Islam. Inni sin sihir piagnganan ini hati niya, wa minhu ma yusalu ilal kufur, amuin aun sihir mangdahi katu tanyo paamin kakupuran. فإذا كان الساحر يتوسل إلى سحر بالألواح الشيطانية, apabila intao amuin namakay sin ilmu sihir,
hasabab sin amuin niyawa sin mga syaitan, yatakarrab ilayha, mikisuok siya, paamuin tao, amuin ilmu sihir yaon, mikisuok siya pa syaitan, doon nakalabuton niya, wa yata'abbad laha, hatta tuti'ahu, sahingga amuin pagtag-ipunan niya na in syaitan, karon niya na in kabayan sin syaitan, higong hakas kanya, maman amuin, makahasil siya sin ilmu sihir yaon, inyatu mangdahi pamano siya pakakupuran, fahadha kufrun la syakka fi, inyatu kakupuran mga kiulungan sin Allah, in kahantang sin amuin sihir biyatu. Wa amma idha lam yakun kadhalik, adapun bang di sa mabut matto pa amuin magtag-ipon na siya pa syaitan, akaron niya na in kabayan sin syaitan, amuin sampay labot-laboton niya na in syaitan, fa innahu adiyatun wa muharramatun wa min kabairid dhunub, inyatto masi-masin sihir haram sarta makabinsa na siya, makajulja na siya hatao na makay kaniya diha dunya labi lubad na adlaw akhirat, sarta in siya day nga mga salaggo-laggo amuin pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda sin kalago sin dusa niya, wa yajibu ala waliyil amr, wajib haamuin nagdararungan taw maas lang ta ay yaktulas sahir, amuin bunuon in amuin tao na mamakay sin ilmu sihir ini, katlan biduni taubatin, amuin buno wayroon na pagtawbat kaniya, bima'na ay yaktulahu katlan wa intab, hati niya bunuon da siya, misan pa inkaunan niya nagtawbat na, amuyat to inamin had niya, haddus sahir long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, darbun bisayf, hati niya darbatun bisayf, in amuin had sin amuin tao nagmamakay sin ilmu sihir, in magbak in amuin batang liug niya, iban sin puddang amuin kuanon siya, punggulanin unya yaon sin puddang mga umat Islam, sampai sa longhi Jabal ibn Abdah atana kitabu Umar kabla mautihi bisana, in Umar ibn al-Khattab nagsulat siya biyan, unin siulat niya hakitab niya to aniktulu kulla sahirin wa sahirah, amuin bunuon in katan mag-ilmu sihir sibu da usog iban babae, natabiya da kumanyaon bangbuhi pay Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, mataud in amuin mabuno mga umat Islam, amin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haddus sahir darbatun bisayf, in amuin had sin amuin tumop hukuman hatao magsisihir, in punggulun in uul niya yaon daing hapamaranan niya sin puddang, yatto mga umat Islam sab sin ngi niya to narendi hayni amuin bunuon siya, misan pa siya nagtawbat, amo na yun had niya tawbat niya lang ta, liannahu intaba fa amruhu ila Allah azza wa jalla, bang siya nagtawbat na in parkala niya to, parkala niya na iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa in lam fa amruhu ila Allah, nabang sa wayron na siya nagtawbat na parkala niya na iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun ipagbak niya in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, lakinnana naqtuluhu dar'an limadarratihi wa mafsadatihi, sumagawa in kita niyo in mawajib ka to tanyo in bunuon in tao na mamakay sin sihir ini, karena ipagpakgang sin kamudaratan niya, iban sin amuin kajaruhakaan niya, kangian niya, biyat to mga umat Islam in kahalan sin tao magsisihir, bang siya nagtawbat bunuon da siya inni niya, wa amma idha lam yatub, adapun bang siya nagmatuka sa pag-ilmu niya sihir yaon, di da siya magtawbat, fahuwa min ahlin nar, in siya dayang nga mga tao apinalka jahannam, in idha kana sihruhu mukaffira, ada pabila in amuin kaaunan sin sihir niya yaon, amuin makakupur kaniya, biya sinasabutan nyo kaina, amuin atas siya maglabot mga syaitan, mamakay siya niyawas syaitan, akaron niya indaakan nuwaswasin syaitan, igong akasin syaitan, sampay magtag-ipon na siya, inato kakupuran niya mga umat Islam, in siya hukuman kanya halong apinal ka jahannam siya,
lianna as-sihra wal i'azu billah min a'zamil fasad fil ard. Karena bunal to din sihir, magpatilibon kita nyo dengan Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga salagu-lagu kajarwakaan dahil dihalom sinuhumi wa min a'zami syururi liannahu ya'til insana min ghairi ay yahtariza minhu. Karena bunal tuod in ilmu sihir, maka jilaka siya, maka puhinga siya, maun pamanusia, amuin manusia, di maka taming sin pamaranan niya. Dahil kangian sin sihir ini, doon na kamabinsan ay pamaranan, malawain akal niya, ataw ay naglalasa, amuin mabulak in paglasa, in tao wala nagkakasilasa, tagha na sadya maglasa. Sabab sin sihir ito mga umat Islam. Na rin di sumakawa, din di hay ni laong Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, walakin hunaka syai'un yahmika minhu. Aun daing hamanga amun didikiran mahinang mutaming daing hamuin kangian sin sihir ini, wahiya qiraatul awrad syar'iyyah. Amun in babasahon amun mga didikiran biya nasin ayatul kursi. In ayatul kursi mga kiulungan sin Allah, basahon mo yan, puas-puas magsambayang kau pardo, mamassa kawayan inyan taming. Kul huwallahu ahad. Amin iban sin kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. In mga ini daing hamanga amuin lang ta didikiran may nang mutaming daing amuin ilmu sihir yan. Biya na sin upama niya in mamasakaw sin suratul ikhlas, iban falaq, iban bin nas awalan nahar. Daing doon haamuin panagnaan sin amuin adlaw puas subuh lang ta. Bago sa makatuyat to, makatuin suratul ikhlas, makatuin suratul falaq, iban binnas, makatu, iban sin, pagmapun niya to, hati niya, puas asar yaun, then doon hayaun, basahun mo na isabyan, makatuyat to, inya tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafahu min yawmi hada. Parihalaun na siya, dahil hakatan, uno-uno, kangian, haadlaw yaun. Parihalaon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan mga umat Islam. Pag abot isabdom yaon, mamasakaw sin amuin last 2 ayat sin suratul Baqarah. Amuin tumagna haaman ar rasulu. Sampai pa kinapusan niya, last 2 ayat sin suratul Baqarah, ininibiyay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isiyo-siyo, in amuin makabasa sin 2 ayat kahinapusan na suratul Baqarah, kafatahu. Halom sindumion kafatahu. Hati niya long Ibnul Qayyim rahimahullah, kitab niya fil Wabilis Saib. Kitab niya, hati niya, makna niya long niya, kaprotekan siya. Dahil ngamuin min syarri ma yu'di. Kafatahu min kulli min syarri ma yu'di. Dahil nga kangian sin uno-uno na in makabinsana kanya. Yato mga umat Islam. Amo yato mga protection. Amo yato ni sin sihir. Na inikadua niya, mabisaratan nyo in pag-ianon amo in ain. In ain isab, amo in pag-ianon pasu mata. Na ininibiyamit asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innal aina haqqun. Bunal tuod in pasu mata ini, bunal ini mga umat Islam. Sarta in Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Aisha radhiyallahu anha, nagdaraak siya. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'idhu billahi minal ain fa innal aina haqqun. Pagpatilibon kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala, daing hamo in pasuk mata. Karena in pasuk mata ini bunal. Bunal ini mga umat Islam. Amuin makadil siya mudarat. Makadil siya mudarat mga umat Islam. Uno yung pag-ianon ain ini bisarauntain ain, amuin pasuk mata, nazrun bistihsan masyubin. Amuin pangatud, karena sin amuin landutud kialingkatan. Sumagawa bihasadin, aun amuin jangkirain doon, pasu, ang kanaya ito yung pangatud, aun niya to kangian, sabsin, nagdaraing pangatud yato, amuin jangki, dahil hamaga atud yato. Pasu matanong ta, min khabisin taba, haamuin, mangi, in amuin kariasali, sinta una nga to diyon, aun diara amuin puunan, ni sabab, may tayo imatud, bukon ngat pangatud amuin marayaw, sa sabab sin jangki.
na yahsulu lil manzuri minhu darar. Sampai jumatu haamuin iyatu diyatu in kamudaratan. Amu yatu mga umat Islam pag-iyanon ain. Ain sampai biyaita fal ainu haqqun wal isabatu biha syai'un thabitun wa mawjud. In pasuk mata ini bunnal serta in kamudaratan niya ini aun wa nazratu al baghiya asy-syariratu al haqidatu tatruku atharan sayyi'atan fi man asabathu. Serta magbin siya baribakkas mangi hatao amuin kya pasuan mata long sin amuin mga amoy lang tatawsog, pasok mata lang ta, kyugdan. Nalawang Ibnul Qayyim, rahimahullah, kullu ainin hasid. Amoy tao nagdara pasok mata, in tao yan, nagtao majangki, pasok ito. Walaysa kullu hasidin aina. Sa buko ni sabkatan, amuin nagdara jangki, tao majangki, maigil, amuin nagdara pasok mata. Amuin at mga mat Islam, in hasab bisaraun tanyura siya in amuin in saplag siya ampain ain hasidun khas magjajangki siya sumagawa in siya ito tartanto sadya tartanto napasok mata amo na yan mga umat Islam amuin aun waktu masakit na sadya in tao pag-ubos dahon pa ospital pagkita si mga laboratory mainu-inu ka normal katan di nakawatan sinkuan maka inu-inu yung mga biyato. Pasok mata ito mga umat Islam. Hasabab sin amuin ain. Beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal. Sampai beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ainu tudkhilul rajulal qabarah. In amuin pasok mata ini manjari niya ikapasod in hambuok tao palawang pakuburan niya. Hati niya makamudarat ini sampai mapatay in tao. Bang di siya makataming marayaw. Hangkan sin bisaraun tapik tanyo adlaw ini amuin alwiqayatu minal hasadi was sihr wal ain. Amuin hikataming daing ha sihir bisara tanyo na daing ha amuin pasuk mata ain. Pasuk mata mga umat Islam. Ini ni jimatu zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis dan kan Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyah. Nakakita siya dito habay Salamah. Hambog din nga mga asawa niya, hati niya, amuin magkhaddama. Magsi-service doon kanila. Narain doon na yaon, wa fi wajhiha saf'ah. Aw napamayhuan niya sawadun fil wajh. Hati niya itum. Wakila launun yukhalifu launal wajh. Hati niya walna nakabigda dan doon napamayhuan. Uning diyeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam istarku laha fa inna biha an-nazra. In siya yaon ubati niyo siya amuin ruqyatus syar'iyyah. Tawalan siya amuin tawal nakaagada sara biyayan. Panghindo si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bunal tuod in sabab sin amuin kimugdan yon wala nakabidda yon kiugdan sin amuin pasok mata. Nabiyan mga umat Islam. Dengan sahabat tu in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaaunan niya amuin buka niya paamuin kugdanan in anak apu niya hi Hasan ibn Husain pagtawalan niya daran mga umat Islam kana alaihi salatu wassalam min khawfihi min isabati al-ain al-Hasan wal Husain yurqihima daiman biqawli alaihi salatu wassalam in kaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam sab sin buka niya supaya di kugdanan sin pasuk mata in apo niya Hasan kan Husain tawalan niya u'izukum bi kalimatillahi tammah patilibunan ta kamu kadua hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala sampurna min kulli syaitanin wa hamma daing ha mga syaitan katan syaitan wa hamma ay al-hayawanat wal hasyarat al-assamatul qatilah amuin mga binatang mangjijilaka mamumuhinga nagdaralasun wa min kulli ainin lamma iban ha amuin pasuk mata
lamma allati tusibuhu bil hasad. Amuin makarihil siya mudarat, pasuk mata nagdarajang ki. Biyahin mga umat Islam. Ang pabiyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakaza kana yu'izu Ibrahim, Ismail wa Ishaq. Biyahayan in amin kauna ni Ibrahim, pagtawalan niya in anak niya Ismail kan Ishaq. Biyat pasuk mata mga umat Islam. Naon dua biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga amuin pag magpatilibon kita niyo. Amo ni nasabot ka inato. Mang kita magpatilibon biya ini sabuton tanyo ni. Mangayo kita niyo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Magpatilibon ako haamuin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala sampurna dahil ha kangian sin amuin piya panjari niya. A'udhu bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah. Magpatilibon ako pa Allah subhanahu wa ta'ala kallam niya sampurna dahil nga katan syaitan waham. Iban amuin mga binatang nagdaramangi mangjijilaka nagdaralason. Sabi ni syaitan ang waktu magpatiragbos yan binatang. Sa binatang amuin mga mangi biya na sin mga iro, si mga has. Biyan kuan kahalan sin syaitan. Na magpatilibon ka uyat to. Wa min kulli aynin lamma. Iban day nga katan amuin pasuk mata lamma. Amuin makamudarat siya. Pasuk mata longta. A'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa iqabihi. Magpatilibon ako pa amuin pa Allah subhanahu wa ta'ala hasab sin kallam niya amuin sampurna day nga amuin bungsi niya iban sin siksa niya. Wa min syarri ibadi. Iban day nga kangian sin ipun niya. Wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Iban day nga amin mga higong haras mangi sin mga saytan. Iban amuin magpatilibon ako hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala sampurna amuin maka hadir in syaitan mga saytan hakatan pakaradyaan ko. Di na sin kumaon ako, minum ako, katan pakaradyaan. In syaitan, humadir yan, karena manasat. Magpatilibon ka rin nga mga yato. Amo yato rin nga mga durwaahan, mga umat Islam. Amuin, memorize tanyo bang aun dapat. Supaya di kita nyo kugdanan sin ain. Sabihin ain ini pasuk mata mga umat Islam, makamudarat siya. Nabang intao, kikugdan na sin amuin pasuk mata ini, dahil hama nga amuin rukyatun nabawiya lil ain, dahil nga mga tatawalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakyugdan na biyadiin jumato. Sa makaino-ino, bina sinasabutan niyo, daw mo po hospital, di may nga tubatan sin doktor. Normal ka tanin lab. Sa mga iparasahan, ataw kyugdan si amin gagalib-galiban. Doon na ka namula na yung pamaranan, yung pamayuan. Sa di mo kahatian. Nabiyainin hinamon mga umat Islam. Kyugdan na yan sin ain. Ida urifa al-ain, apabila kiya ingatan, intao ng pasuk matayaon, unin kuanun hinangun yu'maru bil ightisal thumma yu'khazul ma alladhi ightasala fi daakun siya yaun amuin papayguon naman jari kawaon in tubig piyayguan sin tao nagdihil pasuk matayaon wa yusabbu ala al mahsud ampa hibuksog haamuin tao kyugdan sin pasuk matayaon amuin jiyang kiyaon min khalfihi busuan sin tubig bakas piya mayguan sin tao ng dihil pasuk mata paamuin tao kyugdan sin pasuk mata yaon dahil hatay kuran niya busuhan siya biyan payushfa bi amrillah subhanahu wa ta'ala insyaallah subhanahu wa ta'ala kaulian siya kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua niya al-iksar min qiraatil fatiha wal muawwizatain wa ayatil kursi. Iban amin patauron tanyo yung mga didikiran ini biya na si magbasa kita ayatul kursi in syaitan mabuka to diyan mga umat Islam. Iban si mga qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, iban sin qul huwallahu ahad makatuyat tu balik-balikan mo may naatiban mapon inyan mahinang mutaming insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nabi saraun tanyo sab in amuin hasad in piagnyanan hasad amuna in tao
amuin mag-angan-angan siya, malawa in nikmat, then doon hamuin tay manghud niya. Nain ini, mangi ini mga umat Islam. Biyabay si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal hasad. Anib kau sin amuin hasad, amuin pangjangki mo, patay manghud mo, amuin kawayaan mo, maig in nikmat den dun kaniya. Maliso ko magatod bang imuntayawin tay manghud mo, di mayawin kahalan niya. Jangkian mga umat Islam, mangi yan pianglangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayruun matihuma makapin karayawan mo karena salugay in jangkian yaw na pang alam pangatayan mo nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innal hasada yakulul hasanat. In hasad in yan kumaun siya sin karayawan kamata kulun narul hatab biya sin pagtupok sin kayo haamuin dukmul inut-inuto niya mapudpud sampiway na makapin amurakuman amuin abu nawayro na sa kita lumaw kawang sin tuyo ibadat ta sa mapudpud yat malawa ito katansab sin jangki mga umat Islam in jangki nilong si mga sila salafun as-salih awwalu dhanbin usiyallahu bihi fis sama. Panagnaan ini dosa amuin nagpagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala dito taas langit. Amuna in hasadu iblis li Adam alayhi salam. Amuna in jangki iblis kan apo na to Adam alayhi salam. Wa awwalu dhanbin usiyallahu bihi fil ard. Iban panagnaan dosa piag maksiyat den dia humi amuna in hasadu ibni Adam amunay Qabil patay manghud niya Habil hatta qatalahu sehingga nabunuh niya to sabab sinjangki mga umat Islam ini sinjangki na ini di manjari pa kayon sin bariman di manjari mga umat Islam sabin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda la tahasadu ayaw kamu magjangki jangkihi la tabagadu ayaw kamu magdual diugali wala tahasadu iban ayaw kamu amuin magjangki-jangkihi wala tadabaru iban ayaw kamu magtaykod-taykuri ipamahadya na sinang katauin tay mangud niya mayroon na pakialam niya magtaykod-taykuri na sila wa kunu ibadallahi ikhwana wa kunu ibadallahi ikhwana sa inaunan yun ang si Rasul sallallahu alaihi wasallam may nang kamu ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala magtay manghud nagkakasila sa mga umat Islam ada po niya to makuyag ko kakita min tay manghud mo yaon amuin umuntayaw na do mayawin kahalan niya mangayo kaw duaa ininang na ko sabyat buko namin mangjangki kaw sa mga umat Islam wala yahillu li muslim ay yahjura akahu fawqa 3 ayyam muttafaqun alayhi di manjari haamuin muslim di mahalalambok muslim in amuin dahon niya magbanta intay manghud niya ataw lumayo na sa nga tay manghud niya halom sin lumabi day nga tu adlaw mga umat Islam inya tudi manjari in maksud niya amuin nagkakasilasa in mga bariman nabiya ayan mga umat Islam na nabisaratan niyo in amuin piagnganan tu parkala yato amuin patilibunan sihir pasuk mata iban sin jangki Narain dihay ni Hakitab Ibnul Qayyim rahimahullah aun atas hangpo parkala tiranan supaya kita nyo makapatilibon. Nakasabot niya kitab niya Zadul Ma'ad fi Huda Khairil Ibad. Muna mga umat Islam at ta'awudh billahi min syarri. Amuna in magpatilibon kita nyo fa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hakangian sin amuin syaitan magsisihir. Sabihin, magsisihir ini mga umat Islam, ilmu yan din nga syaitan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila Yahudi, zaman ni Nabi Allah Sulaiman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Hail aayat ini mga umat Islam, in mga sila Yahudi, yagad nila in biatbat sin syaitan. Haamuin waktu pag nakura Nabi Allah Sulaiman alayhi salam wa ma kafara Sulaiman wala nagkupuri Nabi Allah Sulaiman alayhi salam walakin nasyayatin kafaru sumagawain siya nga syaitan in sila nagkupur mayta yuallimuna an-nasa as-sihra hinduan nila manusia sin ilmu sihir hanggang sa nasabutan nyo kayo ng ilmu sihir mangdahi ini pakakupuran mga umat Islam sampai biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in had sin amuin tao nagdara sin sihir
amuin punggulun in unya daing haamuin pamaranan niya sin pudang amuya tu mga umat Islam. Nabiat tungi niya magpatilibon kita niyo daing haamuin ngi si mga ini biya na sin amuin nasabot tanyo dua ayat tu kaina a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Memorize tanyo ito bangaon sa rapat mga umat Islam. Amu yan yung panagnaan. Sabi Allah subhanahu wa ta'ala in sifat niya Sami'un alim. Sampai bayat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, inna rabbi la sami'ud du'a. Ay sami'un isti'adatihi. Sangat makarungugin Allah subhanahu wa ta'ala. Haamuin piyag patilibunan kanya. Alimun bima yasta'idhu min. Iban sangat makaingat haamuin unu inni sinamuin piyag patilibunan niya un. In Allah subhanahu wa ta'ala tay maun niya. Naman ko protekan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way nasan mahinang sila mga sila magsisihir-sihir atawa pasok mata. Amo yating panagnaan. Magpatilibon ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa sa mga umat Islam, tiranan, takwa Allah. Pag mabuka ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, huminang ko sindaakan, lumayo ko sindiyangan, inyan, may nang muktaming, day nga sihir, pasok mata, iban tao mang jajangki. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tasbiru wa tattaku, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kita min parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang nyo siyabaran, bang kamu nagsabar, iban nagmabuwa kamu, di dama kamu darat kanyo, in amuin katitipuhan sin mga sila, majangki, unu-unu na. Di makaril, unu-unu na kangian hinangon nila kay mo, di yan makamudarat kay mo. Sabi ni kau, nagmamabuha kau, fa Allah subhanahu wa ta'ala. Piyaparihala kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kay Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ihfazillah yahfazka. Parihalain Allah subhanahu wa ta'ala, inda ka niya hinanga, in amuin piyang langan niya, tinggali, parihalaon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ko piyarihala na sin Allah subhanahu wa ta'ala, uno pa yung kabugaan mo, uno pa, in amuin makarihil kay mo. Walda kuman, in makuntara nila, Allah subhanahu wa ta'ala. Na in Allah subhanahu wa ta'ala, aziz, mangdaraog mga umat Islam, sangat mangdaraog. Amu yato ni karwa, hikatunya as-sabru ala aduwi. Amin sabaran mo yan. Sabaran mo. Pamakay kau sin kasabar. In kasabar ini kuwa. Lang si mga ulama, aon dahil doon makakawa kau, kusog mga umat Islam. Sarta tabangon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi summa bughi alay la yansurannahu Allah. Iban hisiyo-siyo. In amuin na mahuli siya sin kangian hinang kanya sibu dabi sin hinang kanya hati niya siya ini na mahuli siya na maus siya summa bughiya alay mahuli hinangan pa siya kaanyayahan amin pialawi pa sinamuin tao mga nyayakan niya layan surannahu Allah tan tuibot tabangun tuod siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narindihay ni mga umat Islam. Kakitaan tanyo. Atin niya, intao, di siya ma-blame. Atin niya, tumunay siya sin kapatut niya, bang aon mga nyayakan niya, na di siya ma-blame lang si mga ulama. Nabiyadiin, sa misang pabiyat to, mamahuli siya, mamaus siya, sibu da isa, biya sinhinang kanya kangian, lang si mga ulama, di siya ma-blame yat to. Tabangon da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in siya, yan niya siya. Nabiyadin na lang si mga ulama, bangin siya, nagsabar siya. Wayroon na siya, amuin na mahuli. Siya baran niya yato. In siya, fahuwa akrab ila nasrillah. In siya, labi siya tatabangon, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabari mga umat Islam, bang aun amuin mga jangki kayo mo, sabari. Laong si mga sila, laong si syi'ir, isbir ala hasadil hasud. Sabariin amuin jangki sin amuin mangja jangki fa inna sabraka qatilu. Sabab in amuin sa sabar mo yan, kasabar mo, mamuno yan kanya. Kannari ta'kulu nafsaha in lam tajid ma ta'kulu. Biya sin amuin kayo, tupukon niya, in amuin baran niya kayo, sampai na sadya maubos. Bangwayroon na kabakan niya, tupukon biya mga dudong mulyan. Sampai na sadya maubos. Nabi ato yung kahalan sin tao mangjajangki. Sabab lang si mga ulama, in maksud sin tao mangjangki kay mo, amuin, dihilan kau kasusahaan. Paduwalon kau.
madugal siya magatod sin ikaw halom ka kuyakan nga sabi ka ba niya kamudaratan kay mo nabang yato siya baran mo wayroon the effect kay mo yato natingon mo siya inya to masakit ka niya biya siya biubo mga umat Islam na biya ayan mga umat Islam sa ingi sin tao nagjajangki law ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an la rahata li hasud wayroon amuin dayaw parasahan sin tao amuin nagdara sin jangki majangki siya wayroon di siya makahali-hali wayroon kahayang sin pangatayan niya nung si mga ulama yaltahibu kalbuha laylaha wa naharaha nagbubukad ka din pangatayan niya dum adlaw sin amuin bung si dugal nabiya ayan mga sabari mga umat Islam tabangon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala balikan din parman sin Allah ta'ala wa man aqaba bimisli ma uqiba bi summa bughiya alay la yansurannahu Allah inyat to amuin tao na maus na siya biyan dila sab siya ma-blame sa impya maus niya amu sibu dabiya sinamin hinang kanya kangian sa intao yat to biyaus niya naginang damangi kanya tabangon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala nabiyari na wala siya na maus siya baran niya, tabangontud siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaupat mga umat Islam, at tawakkul ala Allah. Pagtawakkal ka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang si mga sila salafun as-salih, man sarrahu ay yakuna aqwan nas, falyatawakkal ala Allah. Isyusyo ni kakuyag kanya, amuin mahinang siya, sa kusog-kusog na mano siya, magtawakkal siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ siya magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala si atasan siya Allah subhanahu wa ta'ala umatas kanya atasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtawakkal ka di yan makamudarat bang matnan din pagtawakkal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya atasan ka sin Allah subhanahu wa ta'ala naman jari mga mang sihir-sihir kay mo jumangki kay mo magpasok mata kay mo bang kaw halawm mutawakkil ka fa Allah subhanahu wa ta'ala di ra kaw yan makamudarat kay mo sabi atasan ka sin Allah subhanahu wa ta'ala bang matanda yung pagtawakkal mo yung pagtawakkal sa bunal mga umat Islam amuin yaad min daakan niya di malayo ko sindiangan niya hihinang min sabab bukun amuin mujarrad lisan sadya kalam sadya yung pagtawakkal at inya bisara sadya magtawakkal tawakkal ala Allah sakali di mo hinamon ni sabyan nabukon biat to maghinang ko sin sabab muna amuin magmabuwa ko pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan atasan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala ini kalima niya mga umat Islam faragul qalbi min al-ishtighal bihi wal fikir hati niya in pangatayan mo yaon ayaw mo siya lawa ahalong pangatayan mo in amuin magpikil na mayan sin amuin kangian sin mangjajangki kay mo atawa amuin magsisihir kay mo maigil kay mo ayaw ko magpikil sa man ko yato nagpikil na amo na yatin time amuin jumato na in kamudaratan sa masusa na kaw magka-problema na kaw nabang makalando yung kasusahan inyan makarihil na amuin sakit pamano siya ayaw ko magmain yato ayaw ko magmain Long Ibnul Qayyim faragul qalbi min al-ishtighal bihi wal fikir ayaw in pangatayan mo yato lanuan mo siya ito. Gamay, yung pangatayan mo, ipuun mo siyang pag-iman, pagtawakkal fa Allah, pagmabuha, pagsabar. Sa magmain naman ka, never mind, mga umat Islam. At yung pikilong, never mind. Di na makadihil mo darat yan, mga umat Islam. Di na makadihil mo darat, mangkaw di magpikil. Inhika, unum niya, al-iqbal ala Allah, wal-ikhlas lah. Al-iqbalu ala Allah, wal-ikhlasu lah. Amuin, alupun mo in partawakan, in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang hindo niya, daakan niya, hinangon mo, layuan mo yung pianglangan niya, sarta mag-ikhlas kaw kanya mga umat Islam, mag-ikhlas kaw, karena in amuin mga jangki ini, in pasuk mata ini, in sihir ini, daing katan ini, hasaitan, na in syaitan, simusurrender mga umat Islam, ha mga sila tao mukhlis, ha mga tao ikhlas yung pangatayan nila mag-ibadat. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong sin Iblis pa Allah subhanahu wa ta'ala, qala, pabi'izzatika, la'ughwiyannahum ajma'in. Inaki Iblis, iban amuin, kabasaran mo, katinggihan mo, ya Allah,
Taan tutuod, laungon ko sila katan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Buat malain kan, inipon mo, dahin kanila amuin mga tao ikhlas, in pangatayan nila, wayruun maksud, uno mag-ibadat, katan kakainang nila, buat malain kan, karna adja sin Allah subhanahu wa ta'ala, na chekon mo daran, in pangatayan mo, before ko maghinang sinuno, unini karna uno, nakita kita, ataw parungog riya sum'a, karna si Manu si aun puhungon mo rin doon na yaon, na bang behayan, maluway na ko sa sasong sin Satan. Sumagawa bang ikhlas na kau, di kau kakausan sin Satan. Di makakaus kay mo, inisiyo-siyo na yun mang dihil sihir-sihir, jumangki kay mo. Sabi ni kau, mukhlis kau of Allah subhanahu wa ta'ala. In hikapito mga umat Islam, tajridu tawbati ilallah. Amuin, matan kau tuod magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawbat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katan kangian. Sabi indusayan mga umat Islam, amuyan imparsawaban, may ta imanu siya mawinsan na randiha dunya. Sabab sin maksiat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin, fabima kasabat aydikum. Iban uno-uno na yung kumugdan kanyo dahil mga musiba, iyan dahil hasawab sin na usaha sin lima niyo. Hati niya pagmaksiyat niyo, panulang niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di yung ugtan nyo ng kisa, amuin na bunua uhud, unin jimatu kanila. Nabinsa na sila, sampay Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab sin mayta, sin amuin, wala miyakad in mga sila magpapana, panulang mga umat Islam. Di nga sabab yato, in mga dusa ini, pagtawbatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, inini apabila intao di magtawbat ng harusa, nagdarasa harusa, parsawaban sin amuin, katayang babawan siya. Pagmanjaan siya, sintao madugal kanya, sintao mangi. Pagmanjaan siya, jimatu ha mga sila salafun as-salih, aun hamu usog, laqiya ba'du salaf rajulun fa-aghlaza lah. Laqiya ba'du salafi rajula fa-aghlaza lah. Piagbak sin mga sila dengan mga salafun as-salih na bukusog naman jari kiadugalan siya. Piagmanjaan siya rin doon na yaon. Wa nala minhu. Faqala lah. Iban biyaitaan siya. Qif hatta adkhul al-bayt thumma akhruju ilayk. Doon sadya kayo ko mag-ig. Sumudak pa bay pag-ubos sampai makakuha ko. Doon na dya kayo ko mag-ig. Piagmanjaan siya sinambu kusog ini. Unin hinang sinamun salaf ini, salafun as-salih, fasajada lillah. Simujud siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadarra'a ilay. Nagpatiko po siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taba wa anaba ila rabbi. Iba nagtawbat siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sinusog, amoy nakagawa mayan, mangi ini. Faqala lama sana'at. Unin hinang mo yan. Unin akin niya, faqala tubtu ila Allah minad-dhanbi alladhi sallataka bihi alayya. Nagtawbat ako pa Allah subhanahu wa ta'ala sa hadusa amo inay ng parsababan sin kaya pagmanja mo, kaya lungkop mo marika ako, amuin naka-taimbabaw kaw ka ako. Nabiyahan, indusa, amuin pagtawbatan mga umat Islam. Tiranan niya to, hikapito. Pagtawbatan mga umat Islam. Sabang di, now, way na sa maiging tatabangan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sa weto, pagtawbatan mo. Inhika walu as-sadaqatu wal ihsan ma'am kana. Fa inna lidhalika ta'thiran ajiban fi daf'il bala wa daf'il ain wa syarril hasid. Karena bunado rin pagsadak ka ini aun siya. Long Ibnul Qayyim rahimahullah aun baribakkas niya amun makusug tuod. Maka-ajaib mga amuin pagdangan niya in bala. Iban sin ngi sin pasuk mata. Iban sin amuin mangjajangki. Maig mga umat Islam kapagdangan niya tumisan pabiadi in ngi sin amuin kuan di yan maka-effect. Way effect niya mga umat Islam. Amu ya tuinika walo pagsadak ka ibang pagmarayaw mo biyayan. Inhikasiyam itfa'u naril hasid wal baghi wal mu'zi bil ihsan ilay. Amuin nga mga sahunit-hunit ikasiyam ini. Ikasiyam mga umat Islam, amuin patayon mo in kayo sin mangjajangki kay mo, iban sin maghinang kay mo mangi, mangjijilaka kay mo, biya na sin magsisihir kay mo, sin amuin pagmarayaw mo kaniya. Pagmarayaw mo kaniya. Magmarayaw pa kaw kaniya. Na sahunit-hunit ini. Sumakawa misan sa saunit-hunit,
biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tao makahinang simbiya ini, amun hinangan na siya mangi, pag-usin iganti niya, marayaw ra, siya inin tagda po sin amuin sa laggo karayawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Di magsibuin karayawan iban sin kangian, pagdangiin amuin, kangian sin labi marayaw. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Amuin apabila in kaaunan isinantara mo, ibanantara niya yaon, parbantahan, nagbabanta ka mo, hasabab sin karayawan, dil mo kanya yato, gamay nagmarayaw ko kanya, kaannahu waliyun hamim, mahinang siya, biyasin, tao, amuin wali, mamarihala kay mo, hamim, bagay, tumatabang kay mo, biyat to mga umat Islam, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Wayroon makahinang yan, buat malaingkan, amuin mga sila, sabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Wayroon makahinang yan, buat malaingkan, amuin tao, aun kaniya, parsukuan sa lago karayawan, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Although masigpit siya, hinangan na kau mangi, sihir na kau, jiyang kinakaw, sa ini, baus mo kanya, karayawan da, masigpit sa to, ng si mga ulama. Sumangawa, bang mo sabaran, iban, mabaya ko sin karayawan, na amoy atin hinangon mo, insiya, mahinang mo, gamayan, bakay, tumatabang kay mo, mag-protect kay mo, mahinang mo siya, waliyun hamim. Biya na sinambuok, sahabat niya ito pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna li karabatan, aon lang niya, sinambuok kusog ini, hati niya, kuan lang niya, lasya niya, bukong tao dugaing, unin nang si mga kuan ini, hati niya, uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya. Magmarayaw ko kanila, ya Rasulullah. Pagbuos ininang nila si mga kampung ko, ini magmangi ka ko. Na, kauni kuno yan. Wa asiluhum wa yaqta'unani. Sugpaton ko yung kasihan, iban sila, sumawa bugtuon nila isab. Wa ahlumu alayhim wa yajhaluna alayya. Magmarayaw ako kanila, sumawa, dupangon nila ako gamayan. Biyatun ni, magmarayaw si hati niya, inmuamala niya. Sakali, mangi sabi, inangon kanya si mga kampong niya. Unin biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banglawng niya, inbisara mo yan, bat amo na? Pakaannam tusafihumul mal. In sila biya sa kaula-ula, nagsungit sin amuin, baka kayo maun pasimod nila. Naglawog sila simbaran nila. Ang pabiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ma'aka min Allah zahirun ma dumta ala dalik. In Allah subhanahu wa ta'ala masi sarta mo, tumatawang kay mo, patayang babawon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila yan, hasaluhay in hinang mo, biyahayan. Nagmamarayaw kau kanila. Di rin makatang babaw, misan pala siya, usyo na. Sabi ni kau, marayaw in hinang mo, hindi sila manghi. Nabiyan mga umat Islam, amoy at hinikasiyam ng Ibnul Qayyim, magmarayaw kau gamayan. Makonsyensya siya lang, tamang masata, makonsyensya siya. Ini kampo, kahinapusan mga umat Islam, tajridut tawhid. Hati niya, pakusuwon mo tuod, in pagtawhid mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakusuwon mo, in Allah subhanahu wa ta'ala siya katan, in magbaya singkatan parkala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kita niyo yung gausin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in paratungan ka o kamudaratan, fala kashifa lahu illa hu. Wayroon makaig sin kamudaratan yan. Kay mo hata o kyug dan si kamudaratan. Wayroon makaigyan buat malingkan siyara Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Apabila isab kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo karayawan, wayroon makapagang kaniya. Haamuin kalabyan hiril niya, ay siyusin kabayaan niya. Ning sa wala ito kang ingatan din kabayaan, katan yan, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, panawid ko marayaw. Ingkatan Allah subhanahu wa ta'ala. Biyat mga umat Islam,
Pag mabuwa ka fa Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid mga umat Islam, long si mga sila salafun as-salih, man khafa Allah, khafahu kullu shay. Isiyo inag mabuwa fa Allah subhanahu wa ta'ala, kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, pabuwa unda kanya katan, in amuin, katan unu rin di. Wa man lam yakhafillaha akhafahu min kulli shay. Iban isiyo isab, hindi na mabuwa fa Allah subhanahu wa ta'ala, akhafahu min kulli shay. Na pabukaon na siya katanununo, muwa na siya. Ang pabang piyagmabukan mo Allah subhanahu wa ta'ala, muwa kayo mo silang katanununo. Nabang kaw din na magmamuwa fa Allah subhanahu wa ta'ala, muwa na kaw. Magsisihir kayo mo, muwa na kaw. Mangjangki kayo mo pasumata, muwa na kaw. Naday nga sabi ito, ikahampo, amo na in pagtawhid. Amo yan ito mga umat Islam, hinahangpo, nasabot Ibnul Qayyim, kitab niya Zadul Ma'ad, fi huda khairil ibad, amuin hikataming dahil nga amuin sihir, iwan sin jangki, iwan pasuk mata. Before amuin matambos, hamba kalupanin amuk padidikiran, amuin bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Didikiran ng umat Islam, basahon ini may naat makatu, may naat mapun makatura. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Laong si mga sila ulama tajul isti'adah. Amo na inimpuntukan. Sab mayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam siyo si makawatbat ini may naat makatu, may naat mahapon makatu, lam yadurhu syai'. Wayron makamudarat kanya uno-uno na dahil namayan haamuin jilaka manusya iban jilaka jin way makamudarat kanya na amu yat mga matisam hinanguntan na tuatin niya biasa kaulawla vitamin sin kita niyo amu hindi katinggalan. Bismillahilladzi tagnaan kuhangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin la yadurru wayruun makamudarat ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama bangkya sartaan sin ngan niya uno-uno, way makamudarat din di halom gumi, iban langit, wa huwas samiul alim. Insiya Allah subhanahu wa ta'ala, sangat makarungog, sangat makaingat, mura-muraan mga kiaulungan sin Allah, amoy magmumpaat katutan yung kaya pangadyan tanyo adlaw ini, inyat to, kasilasa, katutan yung katan, amuin hasupaya amuin malapas kita niyo katamingan kita nila yung mga jilaka sin manus ya nagdarasin ilmu sihir ini atau mangjajangki atau pasuk mata na niya to apply yung tanyo mga nasabutan niyo dengan hadis iban Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, ito na to na diyong in nasihat, patumtum, sin guru, sin kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, pangman mahinang na to ito, palitaan, padduman, makabuhi sin kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, biya sin musuk na in waktu maghrib. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, biyaun, mangindua kita niyo, supaya, ang busuntan niyo in program sin kita niyo. Insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.